دا سواہ بند کی رندہ منوش جام جہانی ششا کول تو ریڈیو BBC خبرانی نوائے سفترا داتا مزے آلے اغمانی نواب اکبر شہید پیتا بلند شان قلمانی دلا ہے دفاع ہے گنی لیٹوں قدمانی مشرف زیند ویلی باکتی ظلم زبرانی ملکہ یہ وفادار ایک شینی گشت شانانی نواب ایک میں ووٹاں پاکستان جڑے نا آدھگا گرالا پن پرویز بیجمانانی نبیتا سربراہ فوج اکتیر سے کمانانی سرکار لوڑواں زڑتی جمہوری ایجادانی گو آغا سرسری کھشتی کبیر کا سیستانانی مدہ کفتگیں قیدہ خالص ایک لکھے آدمی گارے تھی گاڑے وطنانی یاری کفرہ بندی دلانینی مسلمانی اڈا داتنگو بشا سرا کابل کتی گانی حکومت ریڑتی شرع تعلیم و حدیثانی شی القاعدہ ہمیں اندائی گروپ و طالبانانی میزائل سٹتوں گولا نشانہ کوڑ بمبانی سری شیشہ زیاں بیتا وفادر سنگتیگانی سنگتیگا پوادشتو رگفتی کومریانی راشن لیڑوان روئے پرے کائن آفانی منگل جنگلہ لاتی توار وجہ گروانی کواکو کاک سجیا ہے حمود رئیسانی اشفا لمبا سرے تیران دا فرقت تارانی مشرف کوریو آت کا شروع تقریر دیدانی بلوچاں بود کالا چرجتا چٹا بریدانی